6. december, 20 do 12 na Kanarcih. Anksioznost trenutno čutim. Mir, strah. Poskušam se na silo zboriti v pozitivno razmišljanje. Poskušam si govoriti, da lahko, da zmorem, da zelo mi je težko tle biti, ker se počutim ujetega, ker ne upam nikamor iti, ker pa ratam čisto izgubljen, prestrašen. Včeraj sem cel dan bil tle, sem hodil na nek sprehod tle in klical brata, prijatelja. Tako sem se pomirjal. Sam paniko čutim non-stop. Skozi me napada ta misel, da ne morem iti čez to, da ne morem verjeti, da jaz moram pozabiti osebo, da ona mene pozabi. Ne vem, če mi bije ful srce, to je po moje ene 72, 75 utripa, ampak čutim ga tako močno, da bo razneslo. Dolg čas mi je. Malo se rešujem s telefonom, ampak ne zdržim dolgo na telefonu. Tako grem pa na sprehod do trgovine, jem. Razmišljal sem, da bi danes, da zapravim ta dan nekako šel do plaže, ampak na tej plaži sva bila midva z Urško in se bojim, kako bom to handlal. Ne čutim not, da se to lahko konča kdaj. A ne morem si reči, ok, bo pa tako večno. Tako en del, tako noč to sprejeti. Mogoče boš tako večno, ne? Do smrti se boš tako počutil. V strahu in anksioznosti. In če bo res tako, boš hitro umrl, ker ne bo telo zdržalo, ne, nekje bo počilo. Malo sem gledal to, kako iti pravilno čez to, na zdrav način, ker moški večinoma to znamo na nezdrav način se lotimo. Ženske odjokajo par mesecev in to je to. Grejo naprej. Počutje je problem. Počutje in določene misli. Tiste misli iz tega zlomljenega ega, ki pol grejo tudi v jezo. Ta utrip, ta anksioznost, nemir, strah, to mi je najhuj. In pa tista močnina, tako, ko pride misel, tega je konc. Ko nikoli več ne bo to skupaj naredila. In tako slabo rata. Ne vem, kako to res sem čutiti. Kaj sem biti s tem? Ne vem, kakšen plan narediti za naprej. Kaj delati? To je moja soba, takole to izgleda. Ko en zapor. Počutim se res tako, kot da bi zapor bil. Ko tle ležim v tem pogradu. Tako imam, nič ne morem, nisem se preoblekel, tako. Ker ne morem skrbeti zase, ne morem
poče jeza ven. Zakaj je to naredila zdaj? Konc leta. Kaj je to? Kako ljudje pridejo do teh odločitev? Tako rad bi razumel. Ampak ni za razumeti tle nič. Vidim v sebi, da mi se skozi pojavlja misel, ni šans, da jaz najdem nekoga, s katerim lahko najdem vez. Tega se bojim. Res se mi ne zdi to izvedljivo. Kako bom najdel nekoga, ki me bo poslušal, ki me bo prenašal, ki me bo... In zdaj grem s tako prtljago še s temi svojimi težavami glede strahu, odnosov, glede navezanosti nekaj. Kdo bo to? Jaz moram se skriti. Jaz moram se delati, da sem nekaj drugega, da najdem nekoga, ki... Pa da nisem sam, pa da... Občutek, da je obupala nad mano, da ne verjame vame, ne. Tako. Tudi če to res kaj. Ljudje se jim motijo in ne motijo, ko verjamejo in ko ne verjamejo v nekaj, v nekoga, tako da čisto tako, ko pogledam logično. Vsak stobi mi right now. Zdaj sem pomislil, če bom jaz to hotel objaviti, to je spet romantična poteza, ne. A bo to ona videla, pa bo nekaj v njej se zgodilo, pa tako. Vidim, koliko močen je ta, ki noče odnehati, romantik. Hopeless romantik. Mislil sem, da sem ga malo umiril v življenju, da ga je naučila lekcija z ono prejšnjo. Ampak mislim, da to ni res. Ker je čisto isto. Čisto iste ideje, čisto isto funkcioniranje, delovanje. Dosti. Mislim, da imam dosti. Jaz sem počasi tako nemiren, da tako moram iti nekaj delati. Ne morem samo ležati tako in gledati v steno in razmišljati. Sem zbral toliko moči, da sem šel na pot. Vreme katastrofa. Whatever. V zabaviščnem parku sem. Brez čustev sem totalno zdaj danes. Ne pride mi do živega niti te.
nimam materijala za govoriti, tako ni mi dogovorjenja, bolj to je.